Angbani amba domo shima msone keke nende singi ya nena nya kwa sulva ne loho dito henta shan radio wasine nya ka do shota hensho belini wana na sem kan ma nya kwa ngba wase Reverend Father Teso atso ase kenene to ngwana na so ne ko hen chi ka kan ti ti ma wa ma chia jijingi amen. Gracias to wasi Yesu Kristo mandushmo tema blumam uchiaji melwa benchi. Ngane badon shimaken Kristo nya ecclesia shawuchi ngoren adua ushota kishen ubileni kinyon yase icha. Kuora no hihi kake profeti Isaiah itiwa trata biu shamon semem uhwa. So you should ta semen anyeni. Kuora no showa ka wasiko Paulo apostolo higi hemba Korenti. So tio ukaitia biunom semen ukamba. Ivyange yase, ivyange iyo jiji luka, itio itia so biunom semen ukamba. Salutuma ina yase inyane shaichine kwana na ha. Uvedaye sababa soroboga ka uveda gracia wado. Alu isuo wasiko Paulo apostolo inge hemba romani itia juishi tuliko taya. Ika abese gadia yu chicha chive shodo. Na hamba nyenge iyoduga. Na hamba neve isho iyua shambuha. Yange OGG Thomas wa Aquinas Bishagambe Kenu Wangeyo Ndano Kwase Pinoye Kanyikwa Unaive Unalua Ichia Unalu Ichia Kwase OGG Thomas wa Aquinas Yange Kaana Anongu Tun Unu Aishare Ilon Ichia Kwase Kwane tesese kiadie uno aishare shinongo tun uno ichiao shi ichia kwase kakwa uvesa shishi kiyodo shia yangea sene semba gene bishi sevenda unumoe semba basorobo kase nyo hama adua na hapa se pasaso doa se ba semba gene bishi kasi kwala yelushe chumbo zwate kilu ken asema gadia hama dua kasi pasase mpase hena ndo mpanage mahena ven aibane hapa me zige kwabo ken bamhea ma ken kanea ken ko ma ken ko mpenda urepa Shaguyami Hembambesen la chi. The hands of the Chia Maria, one new possible, but two more Mabajiji chi. My name Afba, me in then saying tea, all was it, Shachuan. Somebody named Bishi, Mpasawase, Carlo, Shaitimuzwa say. My younger J. Samba nenge mjina wase shin ishubyo yase shishi kiawaduga. Nia eklesia tisese ikia shamlo mashimjila u profeti yesia ken kuoron uhihi shi ojiji Paulo ken kuoron ushohwa ma ojiji Petero ken kuoron o ivyange yase inya ondo yila se shin erenko aatese shechu semba ba sorbo gaze shin semba ba pra gaze ba ondo yila se shirenko aatese shin o
Kaselumo ure ishimana shiwa ikyo sha tindiana bayo. Sha yanga sene sembagene ikbishi sembagunda ure ishima inondo shiwa tindiana ikyo ba. Senengene kya shamlu profeti Yesia ojiji Paulo ma ojiji Petero. Kemba mjina ve chipa ondo yange yive ha gracia. Na shawere tom la tembele. Kashana ha ba senenge sha mse umbafada ondo yila bakra pratsega ba masobo kwa magalua mjina kaya beba ka yila ve. Wasika umbaheberu tuitia vyushonu ika avese mama yange obango hoi chivi ne iyoi na soga ba kaondo je kaila owe sepa kwa ovesen ngui bepe seyo sebune semase shokura tindiando Shai singo gracia ueren tom uando yo. Vo young profeti Yesia ma ojiji Paulo kwa ojiji Petero young velua mjina kem lu umave ba bengo gracia uando. Shive kura atiniando cho ueren tom na. Shamlu baptisma wasi Yila sechi uno mbae mbaando. Shikura tiniana mauno a gracia ure tom ondo ba. Ondo nenge bambina ase shia sobo ase shine mlu seluke mlu shi ma airen kwa avesega. Kanhama paslami Derima manchulube Yusho tazaza uni hika vese sire aluye wewa firaka ase ichoyo kama na tilisha tere. Wangwe ungu amde wasorobo shaye achio hoyo. Semba venda urumo hasorobo ase shanahayo semba venda gracia mwando kemlu umuma ase kwa. Semba ba sobo chisevi tawa sepa shei shogrias. Se senya shei selumo asobo ase kwa bangina ase shei ondo una ise agraciana yo. Banchi jeyo semba selumo se ndilo ondo Kau se long tom shamimi ma bahbapa. Serum senya shiando. Unan zahame unange shamlu ba gina sega. Shen shamlu selu shiega ba una zahame uren kwa abesi. She ya tondo dwa. She vitade. Mbae na ununa vihama shen. Ma shukura vihama shen. Ma vere dodo ba. Sepa shambangina se kwa shashie ya se lu ba onda kuna se avese dodo anase graciana ma tawe mambo mwase shai se zahame werem tona vo eka profeti Yesia ojiji Paulo ma ojiji Petero na ha. Sebune asma se she yange inia shongo ho gracia wando. Gracia wando kawe una nasi tawe kena bese shawere tom wando ye. Wando ma yange je nage shabangina ase shin nage shashi yasega. Ba ka aso wani sisi tawe shima sisi wundu anja ase didoga alu asaluamila she una if se gracia Weren tom na ya.
Nia ba serum sen on ona lo moya athabi namona kaina bese she su sahame ono baina batituya sepine kwale kanti Yesu Kristo to wase amen. So Father Ben Sham Kana Madido Hena Bessinia Naha Setaba Nashima Nanganum Kani Mate Maran Shamia Musoni. Extreme exopiata me